Ассаламу алейкум достор, туғандар, коллегалар, қандайсыңар? Мен атым Искендер болот. Бишкек шаарында Яндекс таксиде иштейм, билесиздер. Бүгүн 6 февраль 2026 жыл, күнгө жума. Жумаңыздар маарик болсун. Саат ровно 3 болду. Кудай буйрса жумушка чыктык. Экрандан алыстабай турсаңыздар, Бишкек шаарында жумуш кандай болуп атканын, тариф комфорт плюс жана бизнес тарифинде жумуш кандай болуп атканын астында көрсөтөм. Лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталып, колдоп туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Так, достор, таксометрге келе турган болсок, приоритет 63. Так, рейтинг 4.92, уровень платина, приоритет 63 максимально. Так, кече күнү 8 заявка кылгам, 2502 сомго. Күндүн аягында ушуну учитывать этип коебуз. Так, Волково деген көчөдөн жумушта баштап атам, Кудай буйрса. Так, достор, саат 4-төн 13 мүнөт өттү. Биринчи заказымды алдым. Троицкая 51ден Сабиров дейби. Аламеден 1-2 дом дейт. Так, 14 км 42 мүнөт көрсөтүп атат. Комфорт плюстан канча сом чыгат экен көрөбүз. Коэффициент жок эле алдым. Так, достор, 42 минут 13 километр. Так, акчасы 589 сом болду. На комфорт плюстан 589 сом которду. Аз бир заказ алдым. Так, Токмокский 75тен Чуйкова 12ге, комфорт плюстан тоже плюс 90 менен алдым. 7 километр 100 метр 27 минут көрсөтүп атат. Көрөбүз канча чыгат экен. Ассаламу алейкум, урматтуу такси тармагында иштеген коллегалар, кандайсыңар? Сиздерге Line деген таксопарктан дагы бир өтө бир жакшы жаңылык. Кандай жаңылык десеңиздер, билесиздер, ар бир 3 ай 4 ай сайын Line таксопарки бирден машина розыгрыш кылып аткан болчу. Эми ошолдон тышкары дагы айына 100 000 сомдон розыгрыш кылып атат. Биринчи местага 50 000 сом берилет, андан кийинки 19 местага 50 000 сомду бөлүп берет. Андан тышкары июнь менен Кудай буйруса дагы бир машина розыгрыш кылынат. Уже Line таксопарк 7 февралда 5 машинасын розыгрыш кылды. Кудай буйруса июльда дагы бир машина розыгрыш кылат. Ошон үчүн Line деген таксопаркка мен менен чогуу катталып, көп заказдарды кылып, ошондой ийгиликтерге жетишиңиздер. Так, достор, 32 минут 7 километр. Басы 476 болду эле 500 сом отурду. Так, Дельта фитнес, да? Обычно я вас оттуда забираю. Да. Сегодня выходной. Так, достор, почти 30 минута. Оплата без наличной 444 сом. Брянская 37 деп. Короче, Коммунаровтан ылдый жакка келип калдым. Үйгө барып, бир сыйра тамак ичип, анан чыга алды. Саат 10-дон 11 мүнөт өттү. Так, достор, могул жердечи 2 машина авария болуптур. О, G30 и это фаразына чейин чыгып кетиптир го бер жак бетке. Мынарчы жаман страшный болуптур. Столб бетонду сүзүп салыптыр. Ар жакта Соната ЛФ. Кимиси кандай болуп кеткенин ким билет. Пострадавшийлер болгонбу, болгон эмеспи, анысы да белгисиз. Мындай карагылачы. Айлагылай кырсык бареден. Кандай сүзгөн белгисиз. Так, достор,
2'den de geçecekti. Komfortlu bir üstüm de ayla yok. Zakaz berbe жатат. 100 menen komfort alıp kete berelçi. Yok degende. Yılki вообще zakaz berbe koydu. Akınbayeва Matrosova'dan beri düşüp geldim. Oşo жерден bir zakaz berdi эле бизнес атмен алып кетти. Ошондон кийин заказ бербей койду. Тыныстанова Баканбаевага келип калдым. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onu çıkarıp nasıl tanımalı? Arkasına otursam biraz kuskum келет да. Eştik емес. Астыға отырғанға болбойт деген правила жоқ. Өзім деле водительмін да, бел астымда. Артқа отырып алсам біле kuskum келіп еді да. Негізі водительдердің құз келбетчілі деймін да. Достар, Том Емолдың жанына келдім. Почти 14 минутта 287 сом болды эле, 300 сом берді. 300 сом которду. Так, комфорт өчіріп қойғым. Екелі тариф, комфорт плюс бизнес. Так, көрөбүз қанша уақыты береді екен. Достар, мына 12-ге чейин 57-27 дейт, 19 заказ. 19 заказдан канчасы 8 ага чейин күндүк эле, 12-ден кийин 2 заказ 350. Саат 12-ден 53 мүнөт өттү. Кудай буйруса иштеп жүрөбүз. Пожалуйста. Плохо, да? Да. Поехали? Да, поехали. Так, достар, 26 минута 31 километр аэропортқа келдім. 1068. Комфорт плюстан Азия немеден алғам. Горький менен ненің Абаяның примерно кесіліш жағында Азия деген гостиницадан алғам. Алып келіп таштадым. Аэропорттың жолы ондай туман екен. Аэропортқа келе атқанда анча мәселе аз. Аэропортқа кетіп атқанда уже аябай қатып болып қалыптыр. Кетіп баратам. Кейбір жерлер аябай густой екен, кейбір жерлер ушундай біраз видимость жақшырақ. Мына жерде бір аварияға күйісіп кетіп барады. Так, достар, мына 7 апрель 4А/1 деген. Зеленый Бишкек Петролиум. Мына көрүңөрбү? Зеленый Бишкек Петролиум. Ошонун астына заказ берген да. Оплата наличными. Мен ойлоп атам, клиенттерде ар жак беттеги телепорттон заказ беришкен да. Азыр, короче, же ызычуу болобуз, же болбосо атмен болот да. Анан звонить этет. Звонить эткенде да сүйлөшкөнүбүздү дагы видеого тартып жөнөтөм. Ана алыстыра тегилип ала экен да. Мага маргайтып, колун махайтып атат. Бер жактамын депчи. Болбосо анын немеси бер жакта турат. Ошо мен айткандай эле телепорттун астында туруптур да азыр алчы. Азыр мен ылдыйга төшүп, через мост разворот кылып, тигил Кытайсты алам. Барам дагы могул разворот кылганга деп двойной счетчик деп үстүнө кошуп алам да. Если атмен кылып салбаса эле. Көрөбүз. Ова. Эй, смотри. Мы здесь стоим, а ты заказал вот туда. Понял? Да. Что? Спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо. Печенька? Окей. Окей. Окей.
Спасибо. Давай. Давай. Бұл Қытай 2000 сом берді. Негізі айланып барғаным деле тура болған екен. 2000 сом. Башында 1000 сом берді. Окей деп. Бері келгенде телефон зарядтап 1-2 минуттай отырды. Шөтөнен алып шығып. Окей деп қойды. Окей, бос, окей деп қойдым. Достар, почти 16 минута, 11 километр, оплата без наличный. Так, жібек жолы 442. Молодая гвардияның кесілішіне келдім. 361 сомға. Saat 7'den 18 minut. Zakazlardı bir көрсетіп қойыны. Так, 12'den кейін 18 zakaz. 3971 сомға. Так, 12'ye чейін. 12'ye чейін. Так, 57, 27. Қанша заказ? 19 заказ. Аға чейін күгінден закастары да бар да. Итогты видеоның аяғына қойып қойым. Кейінгі таңға, оңайлы таңға, мы таңғасы, мы. Не дер? Мен білгем şu бар, аршай тұрла. Бұға бір өжі даярдау аршпай көптір. Шустрый өжі, көрсетпеч камераға. Даярдау уже подготовили, почистили. Так, бар мандарин алып кетті. Ең чоң мандарин сен алып кеттірсің, е? Так, қой тұрла, аршай тұрла. На счет 3. Ким ақырға қалса ойындан кетеді. 1-2-3 кетті, жейіз. Қана. O bir oldu. Так, Озгарды. Жоқ. Чут. Молодец, ты остаешься. Ой, было холодно, мен жемадым, қол жаппа. Вообще молодец, кына. Чайна. Молодец, остаешься. Ай, молодец, оперчилочка. Ваша молодцы. Уважаемые мужчины, она, Курманбай дочулар. Молчан тұрыңыздар. Ана енді ашыңыз. Жақшылар алаштырыңыз. Полчан тұрыңыздар. Бақытбай екен, молодец, біліп, өзім қату жұмал аябай аралаштырды. Біз сымылда, Құдайым бұйрығыменен. Так. Лотерейный билет. Бірақ аты соңын екен, шынығы победа деген қырғызша жеңіш болады да, жеңіш аттылар даярданып тұрыңыздар. 00-681. Адралиев Жеңішбек. Қол шабулар болсын. Жеңіш мырза мынайсы. Атына заты жарашқан Жеңіш мырза. Билетіңізді көріп қойылып. 00-681. Абраимов Жеңішбек. Аплодисменті жігіттер қайда Жеңішбекке? Жеңіш мырза, қанша жастасыз? 60-та. Қанша жыл болды іштегеніңізге Лайн таксопарк? 3-ші жыл болды. 3-ші жыл. Қол шабулар қайда жігіттер? Мына момдай болған. Нексия. Açыңыз, бисмилля.
Жақсы. Сақалдыларға жақсы ем болады. Пол тычка. Ең активный